khona omunye enye insizwa eyasekhaya yahamba nabangani bayo omunye unyaka ngoDisemba baye la eDurban azange ibuye waphuma eflatini agijima wangena emanzini azange aphinda abuye wasuka nje wagijima nje wayiyela lapha ukuthi bokwenza njani asazi wayenebhizinisi so kusho ukuthi wahamba i-short left wayolanda into zakhe kanti umuntu onesiphiwo yabona ngiyayithola yes umuntu onesiphiwo kumele asiza abantu yena le okumele ayenza zengayenza wahamba wayophakamisa ibhizinisi lakhe manje lento agcina seyimshaya uyacela nakhona moyile ulwandle lunamandla if ufaka umuntu onaso isiphiwo ngempela sasolwandle yokufaka kayi1 ophuma uphila into zakho iqhaqhela because if ukhuleka lapha yana uphahla bakusondela yonke imimoya ikakhulu that izothola ukuthi umuntu onalesiphiwo sasemanzini kuthiwa kumele aye intatha ngaboma 2-3 la sokuthulile kusebenza khona imimoya yabona and then kulapho ke into zakho zizokwazi ukusiphakame kahle and kunento yokuthi abantu kakhulu kunabantu abanezinto zabo kunomuntu ozohamba ayolwandle ayofika ayobeka into yakhe lapho olwandle nina menifika nikhuleka kulento yakhe ayigubhele lapho olwandle kufana nasemanzini kunomthandazo noma inyanga ngiyazi ukuthi mina ngisebenza kulamanzi lawo unento yakhe esuki lapho akayi kwamanye amanzi ungena kulamanzi straight naso olwandle unento zakhe la ayibeke khona azi ukuthi mengifika lapha yana ngiprotectwe ile mimoya yami engiyifake la emanzini